Mu gihe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guteza impungenge mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda rwongeye kuvugira mu ruhame ibyo rumaze igihe rugaragaza ku ruhande mpuzamahanga. Mu nama y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu iri kubera i Geneve mu Busuwisi, Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni mu yindi miryango mpuzamahanga Urujeni Bakuramutsa yavuze ko amagambo akomeye ashinja leta ya Kongo gukorana n'imitwe twaje intwaro cyane cyane umutwe wa FDLR maze imyaka myinshi ufatwa nk'ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mudiplomate yavuze ko RDC dakwiye gukomeza kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje guha intwaro no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano sigashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Aya magambo nyirizina yavugiwe muri Loni kuki u Rwanda rwongeye kuvuga kuri FDLR, kandi se ibi bishobora kugira izihe ngaruka ku biganiro by'amahoro biri gukorwa hagati y'impande zombi. Kuva tariki ya 15 Kamena kugeza ku wa 7 Nyakanga 2026 Geneve mu Busuwisi harimo kubera inama y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Muri inama ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byongeye kugaragaza ukutumvikana gukomeje hagati yabyo ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bari bamaze kuvuga bashinja u Rwanda, Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yahise afata ijambo asubiza ibyo birego. RDC nishobora kuvuga ko ishaka amahoro. Ambasaderi Bakuramutsa yavuze ko hari ukwivuguruza gukomeye ku ruhande rwa Kinshasa. Yagize ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yakivuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje guha intwaro, guhuza ibikorwa no gukoresha imitwe yitwaje intwaro ikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Yongeyeho ko amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari atazagerwaho binyuze mu mbaraga za gisirikare cyangwa gushinja abandi bidafitiwe ibimenyetso, ahubwo ko azagerwaho binyuze mu kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ambasaderi Bakuramutsa yagarutse ku mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rumaze imyaka myinshi rufata uyu mutwe nk'ikibazo gikomeye ku mutekano warwo. Avuze ko nubwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano kagiye gafata imyanzuro isaba ko uyu mutwe wamburwa intwaro kandi ugasenwa, FDLR ikomeje kubona intwaro gukorana n'ingabo za leta ya Kinshasa. Igize ati nubwo hari imyanzuro isobanutse y'akanama ka Loni isaba ko FDLR yamburwa intwaro, uyu mutwe ikomeje kubona intwaro gukorana ndetse no kwinjizwa mu ngabo za leta ya Kongo. Amagambo yongere kugaragaza impungenge u Rwanda rumaze igihe rugaragaza ku bikorwa bya FDLR. Ambasaderi Urujeni yavuze ko u Rwanda rwamagana uburyo ibihugu bimwe mu bikoresha inama mpuzamahanga mu kurushinja ibinyoma. Yanavuze ko ingabo z'u Burundi zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo zifatanyije na FARDC, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR. Yavuze ko abasirikare b'u Burundi basaga 10,000 boherejwe muri Kongo kugira ngo bafatanye n'izi ngabo n'iyo mitwe. Kubwe ibi bintu bikomeje gukaza umurego w'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mudiplomate yibukije ko raporo zitandukanye zagiye zigaragaza ibyaha byibasira uburenganzira bwa muntu byakozwe n'izi ngabo z'u Burundi. Mu byo yavuze harimo gufata ku ngufu abaturage no gukora ibindi bikorwa by'ubugome ndengakamere. Yavuze ko ibi byose bikwiye gukurikiranwa ndetse n'ababigizemo uruhare bagahana. Wazalendo na Kodeko nabo zo zagarutsweho. Ambasaderi Bakuramutsa Urujeni yavuze ko ikibazo atari FDLR gusa. Yavuze ko raporo zitandukanye garagaza ko leta ya Kongo ikwana n'indi mitwe twaje intwaro iri mu Wazalendo ndetse na Kodeko. Kubwe gukorana n'iyo mitwe bituma bigorana kuvuga ko Kinshasa ishaka amahoro arambye.
yasobanuye ko ibihugu bishaka amahoro bidakwiye gukoresha imitwe yitwaje intwaro nk'igikoresho cya gisirikare. U Rwanda rwongeye gushimangira inzira y'ibiganiro. Nubwo rwagaragaje ibyo birego byose, u Rwanda rwongeye kuvuga ko rushyigikiye ibiganiro bigamije gushaka amahoro arambye. Ambasaderi Bakuramutsa Urujeni yavuze ko ibisubizo by'ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari bitazaboneka binyuze mu ntambara, ahubwo ko bikwiye gushakirwa umuti mu biganiro no kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ibi bije mu gihe hari ibiganiro bikomeje gushyigikirwa na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwamaganye imvugo z'urwango zikunda gukoreshwa cyane cyane muri ibi bibazo byara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa Urujeni yatanze, u Rwanda rwongeye gusaba ko hakwiyongera imbaraga mu kurwanya imvugo z'urwango. Agaragaje ko abakwirakwiza amagambo y'urwango ndetse n'abakoresha amakuru y'ibinyoma bagamije kuyobya abantu bakwiye gukurikiranwa. Ambasaderi Bakuramutsa Urujeni yavuze ko ibyo bidakwiye kureberwa gusa, ahubwo ko hagomba kubaho ubufatanye mpuzamahanga mu guhana ababikora cyangwa se n'ababikoze. Yashimangiye ko hatitawe ku buryo amakuru y'ibinyoma atangazwamo, akurikwiza ayo makuru bakwiye kubiryozwa. Abasesenguzi benshi bemeza ko amagambo yavuzwe n'u Rwanda muri iyi nama ya Loni agaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kigikomeje. Aravuga ko ibi bishobora kongera ubukana bwo kutumvikana hagati ya leta y'i Kinshasa ndetse na leta ya Kigali, ndetse tutibagiwe na leta y'Igitega. Ariko kandi hari abizera ko ibiganiro by'amahoro biri gukorwa bishobora gufata impande zitandukanye agera ku mwanzuro urambye. Ikigaragara nuko ikibazo cya FDLR wazareno n'indi mitwe yitwaje intwaro gikomeje kuba kimwe mu bibazo by'ingenzi byugarije umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'ahantu hakunda kuba intambara cyangwa se hakunda kuba imirwano myinshi muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika y'Iburasirazuba. Mu nama ya Loni rero iri kubera i Geneve, Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yongeye gushimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idakwiye kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje kwana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gushyigikira ibiganiro by'amahoro no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga, kuko ikibazo cya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro idakwiye gukomeza kwirengagizwa. Ese wowe ubona aya magambo yavugiye muri Loni ashobora kugira uruhare mu gushaka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari? Ubwo nawe uraduha igitekerezo cyawe.